Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umuturage wo mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi ukekwaho gukubita no gukomeretsa umuturage uvuga ko yakuze atotezwa n'umuryango uwamukubise umuziza kuba ari umututsi, ndetse imiryango yabo ikaba ifitanye ibibazo bishingiye ku mitungo nk'uko yabigarutseho. Uwitwa Ibarurishampuwe Kevin Christian kuri wa kane tariki ya 7 Mata 2022 yatambukije kuri Twitter ubutumwa bwanditswe n'umuturage witwa Amizero Grace avuga ko yakubiswe n'uwitwa Ndayisenga Paul. Ubutumwa bwa Amizero Grace butangira bugira buti yitwa Ndayisenga Jean Paul, nakuze papa we na mukuru wa mama bantoteza ngo ndi umututsi zage iwacu. Dore ko yabyanditse yagize ati ubuse itotezwa ringana uku riracyariho mu gihugu cy'u Rwanda. Musome screenshot ati ribu ubwo mwakurikirana iki kibazo kuko byaba bibabaje. Ni Grace ati arangije yashyiraho za Gicumbi, yashyiraho za Rushaki, Rwandan Police, ya taginga kandi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda akaba ari Gatabazi Jean Marie Vianney. Uyu Amizero Grace rero akomeza avuga ko umubyeyi we afitanye urubanza n'umubyeyi w'Indayisenga Jean Paul wamukubise rushingiye ku mutungo. Ati papa we afatanyije na mukuru wa mama basinyiye mama mu izina babeshyira mama ko we n'uwo mukuru wa mama untoteza bagurishije papa w'uyu Jean Paul mutungo wa musaza wa mama. Ati nuko mama avugisha ukuri ko atigeze asinyira papa w'uwo Jean Paul. Uyu muturage avuga ko Jean Paul n'umubyeyi we ngo bashatse kumwica we n'umubyeyi we babatera amabuye mu ijoro, ndetse uyu Jean Paul aza kumukubitira mu maso y'abayobozi ubwo bari mu nama y'umudugudu, ari nabwo yamukomerekeje mu isura. Akomeza agira ati niko kuntera umugeri mu maso ngo rivemo, ariko yankubise umugeri mu maso. Ati nzi neza ko ntari muri bene wacu. Ati muri uyu mudugudu ni njyewe muntu umwe gusa utuyemo wacitse ku icumu. Ati rero ajya kumena ijisho yaraze ko ari hagati muri bene wacu ko ntacyo bamutwara. Uwitwa Ibarurishampuwe Kevin Christian wagaragaje kuri Twitter ubutumwa bw'uyu muturage werekejwe n'amafoto ye afite igikomere hafi y'ijisho yasabye inzego zirimo RIB na polisi gukurikirana iki kibazo. Polisi y'u Rwanda kuri wa kane rero yahise isubiza ubutumwa igira iti iki kibazo cyaramenyekanye uwamukubise arimo gushakishwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Mata 2022 Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi ukekwaho gukora iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ubutumwa bwa Polisi y'u Rwanda bugira buti twafashe Ndayisenga Jean Paul ukekwaho gukubita no gukomeretsa Amizero Grace. Polisi y'u Rwanda ivuga ko uyu Ndayisenga ukekwaho gukorera iki cyaha mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba mu gihe harimo gukorwa iperereza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bo mu karere ka Rucuru ni mu ntara ya Kivu ya ruguru barambiwe no guhora bahunga intambara zidashira. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu nako mumbabarire mu myaka 10 ishize. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira ingaruka bibagiraho. Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Kongo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganiriye ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri 3 bahunze bakongera bagahunguka. Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuza amahoro, wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Kejo ubundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga horera ari ukubura umutekano. Maze guhunga gatatu n'umuryango hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria, abantu bamwe baranahagwa. Ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano Ibugande hano hafi y'umupaka, hatunaniye dusubira muri Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi? Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda, hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose, wageraho ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite, wari ufite itungo warariririye mu buhungiro
wageraho ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga maze gupfusha abakwe batatu n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara. Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukazana we wabuze umugabo muri izo ntambara. Ubu hano ngewe mfite abana 4 ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka 6, yararashwe yaguye mu masasu twatatanye. Ansiganye umwana mutoya, umwana yijije imyaka 6 ntabwo azise. Mfitemo n'umwora arwaye y'amasasu avuza aje yikubita hasi akaraba. Nanjye ubwanjye nabaye pararize igice kimwe kubera intambara, ntabwo nshobora kwirukanga nucyo ko mbayeho. Nta mahoro mfite mbese mwayinosi nta mahoro nyifite. Wowe uhunze nk'inshuro zingahe kubera ibibazo by'intambara byawe? Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa CNDP, turagenda tuja mu nkambi, hatunaniye turagaruka, tuza kongera guhunga duhunga M23. Noneho M23 iziye imyaka 10 tuhunga tugaruka. Ubu baye ubwa gatatu tunari kugenda tukagaruka, noneho twabuze iyo turagana. Ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo, niki wamusaba urebye nk'ibibazo ukiyemo? Namusaba amahoro, nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava mahino Kongo, kabona nanjye ngiza ubwisanzure nk'abandi. Ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Icyo bahurizaho nuko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego. Nta buzima dufite, dusa n'abantu bataye umutwe, ubwo turikubona tumeze nk'abasazi mu kirere. None irihunga n'ihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo, twasanga ko twewe turukoberwa ibyacu n'ibiki. Iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwe n'iyuko dufite ibibazo bya buri kanya. Washaka ngo wagira wabona kantu ukasanga intambara zirabaye. Muri byose nta kintu inyungu yo twobonamo. Mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara, ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara. Turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu. Bemaze guhungaho nk'inshuro nk'ine, mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mva muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushe cyane. Twasaba ko Kongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima, tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza. Kazi iko tuko bie mu Bunagana, tuko bie sana, lakini leo inatusumbua ni ile vita kila siku. Inatusumbua sana. Unapotea sasa, unakimbia, unaacha vitu munyumba, barabara watu wanapotea, baba maisha iendelee, inarudia nyuma. Inarudia nyuma. Sasa tutafanya mwaga. Imirwano muri teritware ya Rucuro yatangiye mu cyumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo. Ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo. Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura, mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya. Mu by'iyi nama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti. Biravugwa ko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 nabo bashobora kuba bohereje intumwa muri iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Abahinzi bo mu ntara za Makamba, Gitega, Bururi na Kayanza barinubira ko umusaruro w'impeshyi utazaba mwiza. Bababajwe nuko bishyuye ifumbire ariko uruganda Fomi ruyikora rubahanye kandi nabi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye dufatanyije n'abanywanyi bacu mu Burundi. Murayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Ukagenda Makamba ntuyironka, ukumva ngo ikizi ingoma ukagenda ntuyironke, ugiye mu Kayogoro bakubwira tekate. Uwo numwe mu barimye bo muri zone Nyange komine n'intara ya Makamba ariko yidoga ko ikiringo c'irima y'impeshi caheze atafumbiri kuyaronse, eka n'abandi barimye bari barishe ku gihe yabashikiriye itevye ataco kibamariye. Mu bisanzwe gucerwa dusa nk'abacerewe. Ikibazo ca ngeri bamwe bakayironka abandi ntibayironke. Cabitumye twarose angeri bitevye
tuyironka itevye kubera hari ahiza bakazana nyinshi mugabo twe ntizishikirwe igaca yose twarabagwiza tunga nico gituma twe tuyibura ironka abantu bifise ukazibona batwaye nk'imifuko 10 20 nawe wiyandikishije agafuko kamwe ugaca uyibura uko nyene uhenda ngo niyo amashira hamwe. Inkurikizi rero nuko harabahitishijemwo baratera ibiharage n'ibindi biterwa atamwavu w'ikizungu bakoresheje imima yabo igaca yononekara. Ndafise ikivi c'intore hajya hepfo ku buryo bw'uko twiteze yangiye tukayibura hirya zarapfuye kuko narabuze ibitabi inacangira gute utubona tabe nitwize mugabo harya hepfo murabona byarapfuye kuko ntaco naronse ntabitse. Ikibazo cyo kubura ifumbire caribonekeje no mu bindi bice by'igihugu nko mu ntara za Gitega, Ruyigi na Kayanza nk'uko bagenzi bacu bashoboye kuvyibonera. Kubera rero ico kibazo cagiye kiribonekeza haci haba umugwi w'abantu bifise baca bagura iyo fumbire ku bwinshi kugira bagaruke kuyigurisha ku banyagihugu. Bashobora guca 50. Iyo mufuko ni 29 cyaka kubwira ati cyiza ni rya borodero ndayihuguriye kandi ntabaguha bimwe 29